FIFA World Cup sang hi somni paru khelme ka quarter final match ha pathiani jinga khan Norway le England in machonin Argentina le Switzerland anin machon bokani kha an bo ruak alian leya ma se anin khelzo khan video kan siam theilok lova pathiani ani awangin chunjan zoma kanin khom angaya thalai pol kumchan ve in to khom na lama te hun kan man ve boka wangin a thlir le na lam kan ti chuak wat theiloti thlir tu ten min lo hriat sakula in mi hriat thiamna kan dilani hrisel na te eile in turte kan nun na thlenga min petu pathian lam kan ta poimo masa a chumi zolama chuan tlaya om hleinem tiin tuntuma hian kan ron soi ve le don ani khang quarter final match nia thil thleng tele akentel abikin soizui lo in nialna omzui angchia khan dan an man be chanin anti dikem ti te kan soizau do na thutluk na dik ani le ni lo kan chen zual theina turin fiataka soi kan tum le don ani Argentina le Switzerland in machon kha soi masata ila he mecha hian golia luta gol masaber hi Argentina in minisomna a McAllister atau gol manga an khungania Messi corner pet McAllister hian atau gol ani tichuan second half minisom ruk pasarina a Switzerland hian endoye mangin an sipuran suta veilam sira endoya hian ball changin asiam rema senior player Rodriguez nen thataka anin pass nuwa Argentina goalkeeper kapkara apet gola Argentina hian undefending thatok lole endoya ti that antuarani he mecha hian Switzerland hian ma an son mek tia antana poitak thlengin minisom sari panina red card an choyani kha khaminu khan Argentina tan hian konga ol samle pha ta sota ma se hun pangaya gol lu bel lovin extra time minisom thum an khel chun zoma heta hian minute ja som panina a Julian Alvarez an penalty area pon atangin moisetin far post lam top corner a athoi luta goalkeeper tan khan dan ngaina aum lo hrim hemi nu hian minute ja som ni pakhanna a Lautaro Martinez san pet gol velein Argentina hian counter attack kaltlangin annora Almada pet goalkeeper in a save nuwa ball pair olsam takin Lautaro Martinez hian apet goal ta ani he mecha hian ka soitak angin Switzerland hian red card an choya chuwangin Argentina hian player tamzokin minisom nga chuang an khela Switzerland hian red card an choi hi an chaklo puite po ati theina lai aom ome he mecha hian Argentina tana golpoimo khungtu Julian Alvarez hi player of the match thlan ani he mecha red card chungchang hi soizui talokila minisom sari panina gol khatweve an nei lain mual sir lama Switzerland forward Bril Embolo atluwa ama chu tumtu Paredes kha a foul ni in match referee in Asia chuwangchon rang taka yellow card phorin Paredes an yellow card achoya ma se VAR kaltlanga ennon ani nuin contact om lava Paredes khan Embolo kha apet fulau hrimhima Embolo kha ama in atluzok ani ti referee in achiana tlului fairlau taka khingpuite laka fall draw tuma dive ani awangin match referee in Bril Embolo zok hi yellow card achoi tirta a ama in yellow card achoi to boxi ya chuwangin double yellow card kaltlangin Bril Embolo hian red card achoi ta ani Embolo an no chua dan hian soizui a hlowa hemia hian dan thar an mangti te hi then khat chuan kan la hrelo mai thei bok chuwangin soichiang ta dewila Bril Embolo an no chuana hian dan thar mistaken identity rule anti an manga hemi dan mang hian no chua ani he dana hian tuna an man meka chuan khelmuala thil thleng enga po yellow card le red card phorna angchia VAR kaltlangin thil thleng en non theiani tiania hemia hian player ti diglo neimia silo ati diglowe moti awanga kan manga hrem angchi te tekel le dai fangchia ani lo zo kat pek dai angchi te omthin ania chunga chuan ti sualpal siam that ani theina tura an duan ani kha thil thleng kha kan en chuan golkhungna chance tha kara thil thleng ani lova mual sir lama gola tanga hlataka thil thleng ani ba ka serious foul play engma aumlo boka ma se khati chung khan VAR ain rol tlat mai kha then khat chuan VAR manna turchia an ngai lova ma se mistaken identity rule atang chuan VAR ain rol angai ain rol thei chan chu Paredes khan yellow card choya Paredes kha referee in foul angai sela yellow card phor lo thung se VAR ain rol kher lawang ma se yellow card phor ania yellow card phor ani na takha VAR ain rol thei chan chu ani an foul le follow ai ma chuan khamikentel yellow card zok khan VAR ako chuak ti na ani in khelain match referee in card a phor chuan VAR hi ain rol thei veka
khelmual khoi hmuna po thil thleng sela kat phor ani phot chuan VAR hi man thei ani referee in thutlukna asiam dik lo pal theya kat mek phor ani phei chuan yellow card po ni sela ngong aneya kentel dang ani to thina wangin an film khur zual po angaya chumia chuan ti swal pal ven puina turin kat phor ani ngat chuan VAR hi man thei ani hei hi andan puya po inziak thlapin atuar tur tak lo jok playerin ator chuan no chua lo tur jok no chua ani in ka choi lo turin kat a choi chuan ti te chutiang anga chuan VAR kaltlangin thutlukna ti dik thei ani hei tak hi mistaken identity rule kan tia chu ania referee in atidik lo tu jok mai pala midang a hrem dai pal theina laka anin ve na dik taka thutlukna an siam theina tura puitu ani chu wangin embolo chungchanga khatianga VAR man ani le referee in thutlukna asiam kha 100% in adik thlapa dan an man mek be chana engkim khachin fel ani awangin anti swal man thutlukna kha anti dik le tavek jok ania social na tur aum talavani embolo khan adai fluya ache dan kha footballa chuan yellow card choi phana tling ni in khatianga kha chuan kat pum pel thei ani lo chu wangin yellow card a choi le ta kha adik thlapa red card kha chu ama yellow card a choi to awangin double yellow card kaltlangin a choi tamai chawani ama in yellow card choi to ni lo se chuan red card kha a choi hau lawang chu wang chuan embolo khan yellow card choi to ani ti in ria in film khur zokin che la sela chuan red card kha pum pel mai turania a phakarna khan aril ru ati film lawa chulai tak chu apoilai ani gol nun ber Lautaro Martinez sakhunga khan engwangin nge red card a choi lo ti hian soizui a lo boka khatia gola khunga alom chiam na lama khan fence omna lama Atlanta boxia khata khan sapatal vak sela chuan yellow card choi theidan auma Martinez hian yellow card a choi to boxia khatia gola khung alom taka khachuan yellow card pani na choin double yellow card kaltlangin red card a choi turani titu anom zui noka referee eroin yellow card a phor non lova red card po a phor non talavani kha thutlukna kha adik lavani Argentina kha referee in atranani titu anom zui noka Martinez kha red card choi ngei turangai tu antam hle ma se engwangin nge referee khan card a phor si lo achana ti hian soita ila playerin goal an khungemo engemo awanga anlom lutuk in sum lek lova fence lama an tlanin khelmual hungna zuan kana fence lama an kalin yellow card an choi thina ma se chuta chuan khatianga che la ro rawa khan yellow card choi theina le yellow card choi theilona awmani Martinez khan khelmual hungna perimeter fence kha azuan khum ngeya fence lama po akal ngei ma se thatakin fence ma alom zia atilanga fence nen ankara boina omlovin tharum thona lamte ama player ta na him lo zonga che langna angte ommia lavin security in rol ngai mi lavin felfai takin an khosa a kha wang khan kat a choi talavani andana chuan khatianga che langna ang chia khan security official te chet rap ngai khopa in thunun theilona awmin mi puite khan engemo player lama anvom chiam ten mi tu emo ain liam phain chutiang ang chia chuan ilokat phor turani chutianga chuan abul tumtu player khan atima ma ani tia mo phurtuwa ngain kat manga rem turani chutiang lam chu Martinez le fence kara khan engma athleng lawa anvain lim taka lomin second rail lotea Martinez po ain sa seng le wata yellow card phor chantur ommia lovin ralmuang takin an khosa kha wang khan dan be chanin Martinez kha rem chantur aum talavani he match kentel thilthen khat soikai le talokila Argentina hian FIFA World Cup a hian azonin match sompanga chung chu golan khungta ma se anni aya gol khung zone re hi an lo om towa azona match somparuk chung gol khung to Uruguay te azona match sompasari chung gol khung record nei Hungary te azona match somparia chung gol khung record nei Germany le Brazil te an oma Argentina hian kumina an mabak oma hian final thenga golan khung thei zelani poin World Cup a gol khung zone re ber record hi chu andir wal phak ri don lova match sompasaria an top thei don ani gol khung poni sela semi final a an tlak phei chuan match somparuka an top ri don tina ani Argentina le Switzerland in khelzoa hian Argentina coach Scaloni hian soin Switzerland laka khan kantal boy tak zetani anni hi an physical le ti kan ria kantan harsana tam takan thlen khatachang khan kantal chuak lei thei lova ma se voin chu kan lama van neina atangani achan chu anni khan player an chana kha khan an chan ti chia in kantan kong asialta ani
van nei taka chaknima ila ne tu ni hi englai point a thazok atia Scaloni hian Swiss laka an chakdana in chuan hlena tur omin a hrelawa red card kha thil tidang lam tu red card awanga van nei na tong bua in ngai tlom takin nena an chan chungchang hi asoyani ti hian Argentina hian FIFA World Cup voi som pakwa an kheltowa semi final voi sari anin pet kai ta semi final voi ruk an kheltowa khan chak 5 vekin voi khatma semi final atangin an latlangai lawa hewang hen kumin World Cup apo Argentina hian final an lu ngei rin na alen zual pha an ma chon tur haw tak don lema sela history thlirin mitam tak chuan Argentina hi final lut ngei tura anda mi ani World Cup a hian semi final anin pet kai ro chuan chak zel thin Argentina hian tunma semi final voi ruk anin pet kai to na atang hian voi thuma an championa voi thuma atlom zoka an tang kumina hian semi final an tlak vai chuan he round atanga an tlak ma sakber ani dona an chakero chuan champion turin match khat bak chak angai to don lavani quarter final match danga Norway le England in machona khan kaita ila he match a hian goal thuma lutani kha Norway hian goal khung ma sain minisam thum parukna a Selder mangin man ruaya velam sir tangin cross ball anei done moti line goal lama apeta dai maya England goalkeeper Pickford an ring laukara khatiang kha atong ni berin alang boka a save theita lavani England hian farsa fun top don naya an sipur hian suta velam sir tangin Anthony Gordon an penalty area bora om Bellingham apasa Bellingham hian penalty area alu puin ama feng tu Norway player laka tharuma achakna le bola hum thiamna mangtang kain a finishing tharna in a mora bok zui lea England sipur asuta ani Bellingham khan ati thatchu thuran ni sela Norway defending kha athatok lova Bellingham te anglaka mutluk zeu poizia kan muani hemenu hian second half a goal lu bel theita lavin extra time an khel chun zoma extra time a hian hun tirlam minisum kwa pathumna a Bellingham pokin England tan goal a khunga Morgan Rogerson penalty area pona tangin goal lama asota Norway goalkeeper in laudang perin Bellingham an ranglutuka chet lain apet goal ani khata kan mu chu Rogerson bola pet khan goalkeeper in a save main Bellingham khan chet aladai towa goalkeeper in a save perchia khan Bellingham kha ball kalna lama chet ladik masaberani Norway player te kha a chet khala atuan thatna kha a hlotlin pui Bellingham te ang special na danglam big na kan muleta ani heminu hian goldang lubel talavin England hian goal ni goal khatin Norway hian le thala semi final anin pet kai he match hian farsa fa Norway hian sikhat faya ma an ruai lain Sorlotan Haaland apas du lova kha soizui lober polani Haaland kha pass ni se chuan Norway hian goal an khung bel ngei po arin oma 2v1 a le ngal mani Martial poizia Sorlot hian azir chua angai Haaland kum in World Cup player form thaber te zinga mi hi pass ngat sela chuan England in goal an chua bel chance kha sangzual turania ma se athleng talavani Sorlot hian dem tu le hotu anei tampha leya thil thleng pakhatin ngong anei lenzia achiang thar le Haaland kha pass ta sela goal ta box se England an chak zo kherangem ti hi ngai tua thamatlinga ma se England thiam lo omia lavin an mani Norway lam zokina anti that lo hi an tuarta ani he match hian Norway hi wa nei deuh pheise chuan goal dang po khung bel ve thei an nia goal khamte po an tau per kha England po goal tam zo khung thei tur khopa chance nei tha an ni ve boka chance tha an nei te ngai tuain he match hian goal kan mutlem deuh te po ati thei o me Norway goal khatna luma a Norway player Patrick Barkan Hurricane laka chet alak dan fola lak turani tia mitam takina an soizui kha referee in fola a cheer si lova a goal zui ta kha nia khan goal a hrin chua awangin dana chuan VAR kaltlanga ennon le turani ma se referee in a non main VAR duty lamte khan an lo en ma sapota Norway player chet dan kha fola ngai lovin normal football contact fair challenge on the ball a cheer niin referee in fola aham lo kha atisual love antia khawang khan referee in VAR kaltlanga ai non le kher kha tula an ngai lavani chu wangin fola om lova goal khapom turani e ti kha an thutluk na ani England hi atlom jok ningat sela chuan khan nasa zoka soi a hlo mai theye football a hi chuan soizui hlo tak turangai po result azira langsar lutuk ta lo angte aom le thina result hian thil tam tak akeng tela chuta chuan atlom lamina chuan lam tur an nei that pau le anulam bo ro khi alian ting maya hetiang hi chu football ken telani
in khel zowa soizui lo dang chu England in asipur an su na gol an khung ma thil thleng kha niya khata khan goalkeeper in ball ape chuan nuwa player in ball atole ma ball akan lai khan khelmual chunga camera an khaina hrui kha ball in atok fu tlat maya khatia a goal nu phei kha chuan Norway lam player tele official te thleng khan an ko ka match official te ko muin gola pomlo na chan tur tlinga an ngai thu an soyani ballin khatia camera khaina hrui ato fu khan ball chunga sensor anda khan lo di takin ballin engemo to fu anei ti hriat ni sela chuan VAR manga en non turania hetianga ti thei ani chan chu danan man meka ballin khatianga engemo to fu anei chuan in khel kal lai ti top lai lok turania atul dana zerin match suspend thlengpoa thutluk na siam theiani abik takin gola lu phana ani phei chuan ngai thu takle zual turania VAR kaltlanga ennon le ngei turani kha wang kha Norway lam voina kha a om thlapa adik thlap bok ti om tak po ani ma se referee khan VAR lam a hoi talawa achan chu ball khan sensor aneya kha a sensor khan hrui kha atok fu ani ti confirm na turin report a petlat lavani hrui kha tok fu lo ang chin engma thleng lo angin alang tlat maya goalkeeper in ball apet le ball changtu player ina ball an to khan ball kha tok tu aom ti chiang takina langa khamikara khan ball kha tok tu anom mia lawa chu bola sensor anda in a record dan avil tu telama report apek dan ani chu wang chuan VAR manga ennon na chan tur aom talawa VAR man na tur lingkhop ani tlat lo VAR a khan lo en lui ta ram po ni sela sensor report an rin chan dona wangin ball kha engthil main atok fu lo anga alan si chuan thutluk na adang lam don chuang lawa chu wangin thutluk na tidang lam thei tur khop thil thleng engma aom lawa Norway kha an channa lama khan chiang viau ma sela referee tan zok khan thutluk na so son theina turang chi rin chan tur thil thleng rin tlak fin fiana engma aom si lawa gol kha pom ngei angai Norway lam an van doi te po ati theyang chu he match kentel thil dang soikai le talokila player of the match an thlan Bellingham hian goal ni akhung le ta ka wangin kumin World Cup a goal ruk akhung tling ta dera midfielder goal pai tamber ani mek Hurricane an goal ruk vek akhung to bok nen England hian World Cup hun khata goal nga emo aya tam emo khung tling thei player pahni an nei masak ber an tong ta a kumin World Cup z chu Hurricane le Bellingham te hi England ral matong rin tlak le in nga na an ni ta zela England chakna tharui an ni kumin World Cup a England hian goal som pathum an khung tling towa heta tanga goal som pahni hi Hurricane le Bellingham te khung ni in Marcus Rashford an goal khat akhung ve to ti lo chu English player dangin kumin World Cup a hian goal an la khung mia lawa ma se Kane le Bellingham te an rin tlak awangin England hian hei le chen an thleng hi amak lawa rin tlak rin tur an nei awang hian an van nei ati thei zok ome England goalkeeper Jordan Pickford hi Ireland le ta ka wangin English goalkeeper World Cup a match khel tamber record tharasiama World Cup match som pariat a khel to ama a record cheltu chu Peter Shilton khani in match som pasari a khela Jordan Pickford hian akhum ta ani England ina an hne tak Norway hitlama sela anram chanchina World Cup a an thlen san berania quarter final an thlen masak berani awangin an tan chuan an thlen chin hi lomna tham atling Haaland le athian te pet latu England hian World Cup voi som pasari an khelta heta tang hian semi final hi voi li chop online pet kaya ama a semi final voi thum anin pet kai to na atangin voi khat an championa voi ni semi final palklang lovin antla England hi semi final an palklang om chuna an championa ma se semi final atang hian an tlak atam zoka chu wangin kumina hian semi final a champion lai Argentina ma chondon ma sela an sul nuwa semi final atanga an tlak to na theihila an champion tak zongna hrereng chunga an maba khi an khel angai don ani ti hian FIFA World Cup sangni somni paruka quarter final khelzo anita semi final a hian naktuk thole ni jana janlai pel dar som pahni le chanve tangin France le Spain anin ma chondona ti chuan ni lai ni janlai pel dar som pahni le chanve tangin England le Argentina ten semi final match na nung jok an khel don bokani ole khati chin kha tun tuma kan topic kan soi jaw theina chu nivele photro se